الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله واستجب لنا لا إله إلا الله واتبع رضوانا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد مكان سورة منك التي سورة محمد سورة الذين كفروا سورة القتال الذين يمم بيدي كونغا كافر مكة كفروا إن السابو إن سرون كبا عن سبيل الله بكرون الله كلندي تمندي كيني مبتداونا أخبارنا أضل كو هايغا سانغونديني لهم يقولون إذا يقول لي يقولون بوندي مكان كونا قصو bukun yigandini kati sonne alkaba khidimande hajugunde mande tampinto aywa nga iballe alla farenga nasrun kabarono kenya sabu yugollen subarajo bono والذين iwi tukana tay dunade koni te alla fason tawo ngalla ga harba ndakiniya alla rawina burenga bonne tay nire munjidi tay min la yanjidi tay aro kenyana gindai gamanya waso ka sabuda ado duko ndako sabuda والذين yemmubenu آمنوا kunga tongondi kunga koy madinan ko ado kuntanano وعملوا iga golli golle sirenga آمنوا iga tongonni بما ti honga iga rake nyankanni muhammadu kamma وهو muhammadu yanka hobe ayani tongunga aga giri kamanga كفر سيئاتهم kebirano kun kada gen golle sirenya sabuyi namburun kandi igolle burunga عنهم baka iya وأصلح kenya sabuyi nan surondini لهم illa halanga intaga alla kutana badanga nandu tanga din bu khorenga bane ko misu kungo yahene alla garu alla wan qajena nandu min ko sirenga ko burenya ni mo qoto nan kam keni tongondi naha tayinga ذلك ibra irange samundinde be haake alla gara kenkina kahirinunga ado agara ku gollun kanya ni gollu burunya haida asu sabunni maniya أن الذين en sabunni ni yemu benu كفروا kunga kafirahu اتبعوا الباطل kunda batara nyabatu kene shaytani وأن الذين yemu benu آمنوا kunga tongonni اتبعوا الحق kunda tongum batu kene qur'ani kingina awagilli kamanga kenda ku gollen suronni no burem buronga ala ku gollen bonondi migatunu كذلك adikem wa wayani يضرب الله Allah ta'ala wa imisalin bangani awasirun nangani nanti jaja hobure ana hobure ne sarana hosiren sarana udah dua usiren kampanye ni nanti arna tungun ko inga tungin na batu na batara ko inga batara inna lata ja batara batu insrehede bismillah فإذا لقيتم ati الذين ya rasulullah anda yimmun gemalle mawu kunga kafirahu فضرب الرقاب keblenga gajeni nyana kammo kannin katundin yani Allah subhanahu wa ta'ala amma ko mun ra golle suyi manda Allah halam bangandi aga tim malikanun nan li gajeni nga aram mo ko ni kunda khari duro mun katu khara kannin kam makatu ana mari mo han khalle aya kan gonni bismillah حتى إذا mahali birambe أثخنتموهم aganda gabondindi kafirun diti karindenga فشدوا kem pagati khara karnden to kundu khara sitindenya الوثاق da kaccen qotondi ani kharidiga kembere ni mana burago kamati oni sukari ni nyama karindenga na hobaga kebirenga kama jogin ton timmandi awa ko wurun ton kahana kama awa wurudi bateni kari
ana kulliga qari horen to gidi bismillah فإما منا kebide ngal ligande ke halisa kite ngan kebe ya amma honnan siragu بعد awa ligande ke halle kanangenna wara kundunga nani ho he suranda وإما فداء walla maganga sadian kahana kinga ke basiya kekini nangara حتى تدع الحرب kibira gollin ni kya islamu mabrambe gadangi ngana sagundi أوزارها illi kunga yani magadai ga nyime agado kahirun naga inya islamiya wal mena kunnange min agaro menaga kata kembla ga nyakoni kya na agaro menaga ذلك atikiya kibar adike be hage ولو شاء alla gar kiyamari be koni alla ganna kanunu لانتصر ani kata de mai nyana منهم awa konnu ku inanya ku mi gajade andalu alla da arawkati da nanya matan ku ni gaja alla kun do hede ولكن ngasa Allah taala ya marni ti jihad gaya ليبلو ko da بعضهم na ay wonun jarabi ay wati wonunga himbe ndankari anken islamima annaro arjanna di anken nganda ken kahirin bankari anaro himbe di ken daganya me jarabunga kibere Allah ma kondo de ada kara dinan di ma ibrenga asabun won kiya bismillah والذين آتيهم مبينوا قاتلوا كونغا غجا في سبيل الله تعالى دينا مرغي كلني ولن ندل أعمالهم الله انتاي او بونوني كوم براج كوم غولوم براج ngade سيهديهم golle suru benya migra jihadnya yang ga woni wakatinya karantenga muslimin ni aru jogi denga buydi Allah ti kube nu gara himbe nya ngadu aya nu ngon lini jaragi gara himbe nya mi ni ga kanu kuno gollu libe de Allah ti ay i golle sire Allah da tuni awari gara sayahdihum wa allawi kannana ويسلم qatin hankilinga duna ado lakhara Allah usruni بالهم illa halanga ni wara arjannati ويدخلهم Allah wirunni arjannani عرفها arjanna be agara bangandi لهم idangani iri tuindai arrafaha lahum arjanna dun konu be suyi kantu nani sirema warankane Allah sallallahu alaihi wasallam adi mu'minan ngatla yimbe pinga na dantarno yimbendi ini sigindi no kuyugo sengi ni woni kenga arjan aw yimbendo arjanna naga indi mogon surondi wakati kebe ni senundi kebe wodu ni da illo arjanna di ken himbenu garo yimbendi nambugu atin konati nyon kinga mahma atin ge konati nyon kingo alla be maga i wodu bani wi kantu arjanna dina i kantu mogon adunadi arrafaha lahu mu'minan tabbaka dunadi mangandan arjannan kan ngaran ya ga hina aru Allah gara himbe sawanda nan to qabru ni ga bote ni go mu'mini katan qabru an ya ga way nan to kono amma annabi ni mundo shahidunu wa kun qallen kun dawun dangi honda arrafaha lahum ila futari ila na futari na timil hundi بسم الله يا أيها يا يمو بينو كونغا تمني بالله غندا الذي فارن دينان ديما ينصرهم ما الله غراغا ديما قنوا يثبت ما الله غسبتني اغا تمبكما يمو بينو كونغا كافرون ادي حلقيو كافرون ندغني تعصمني حلقي ندو كيدورا ام حلقي ديكندام Allah iga sankunni igolunga ni barajen su bonondi zalika kebirenga awa idan ke halaki adi golli bononde ke asabu ni kunga ila honya koni Allah gara ken yanganni gille qur'ana ya kenya sabu inam bonondindi igolle surunga afalam yasir jadi makkan ko matrewa munyenni yempayni moombe kana aqibatu alladhi yemul lagari burenga nyakenga qablihim ikunkani dammara Allah illa gari burenya mania Allah taala burun kanni ikamma ire mundi na burundi kanu ala sukara na burunga
وأمثالها kebirenga ati ke yangan kata e bure memo الكافرين kafirun dade nanti ken dangi kemme ndaka nyana kadi ay wa amsalu al kafirin ذلك يعني تمندا من ديماندي لأن الله كين صابون منيا نكاهر النقي كين قصابون الله تعالى مولى الذين أكين يعني يمون بيسانا إذا تمني وأن الكافرين أصابون يعني كاهر نقا بيسانا دا كافر دعاني dia kome an sobin kini Allah binga Allah kana besanga inda bonanda de Allah kana bu kome mure wanda sika mure bismillah Allah taala agen mo yemulondini kunga tongonni iga golle sirunga abi rondina arjanna ganni wala laqomo urunu aywa asonga sonumure adi yemmu benu kunga kafirawo iwidu dagamunni dunani yakuluna iwo yigene dunani koy mogombe kara wolle munga yigene mogobe ati yimbenga kenni tago dingirai wa idangani kahirin duna aro daban sumbana daba manina hane anno odoro الصفوان كنت كالعير داليا ليس له همة إلا اقتطاب القضاء بطاعة حول المزود قومي حري هم تنتهي من منين كمبوت تنتين تاتي أنا ما دمت تسري كنوما أنكم مني أن نغنى من كتيم باني هم تندان كم بالي أن تبتون الله دا أن تسوون الله دا غانا دا كتاي مقلنا ما غاينغري ijomba ana qoton tani to kahiri dukuni gani islamin taqwa ngana kunu islami sobe kin allah bi as-sunu allah sunuhi anya galihi allah nya galihi himbi galli allah tan kena khalle anga ma yakununga ando haran sumbana suundo jawon sumbana والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يا من دلغري كيسابودا والنار مثوى لهم من بني تاودغرنا كومي مانغر الله غرا كاندا دونا كم مانغر الله بني كاندا كون سكاني بسم الله وكأي أنغبوندا دينا دبيباني igara kende be halaki illa muru de bani hede agabeni anga yini kende be halakinde ayan qoto sembe ya dina an kende be ya rasulullah makka di dun konu ande bembe adun konu ngaram bugundi halaki ora kende be halaki anna tu de mandana idangani de afaman yalli yemmembe kenyemme ganya aga tawaddalle bangande bagandi gilli kamanga kendo yemme nambana igara golli boy ensuramma adangani ayni nyagala kesringeni kunnambana kuntabana de wattaba'u ikumbati ahwa'ahum inyon killunga بسم الله مثل الجنة اللهم صل على محمد كي آية ينغابرا كيوي الله صلى الله عليه وسلم أغبو مكة أو كتا جيرين قمنا أري حالي هاي مكة أتي مكة Allah debe sugo Allah ma Allah na nyamunda dina su nke kawa munda dina Allah debe su hilla kapanu ngam pakim bugundi andi maka may bakade yura ki aya yang kana budde mura maka suno amba kekedi Allah wona kallamundi ni logondi amba ke maka ado oha wa adama bakke arjanna aswambana ibul sabega sabu ina bugundi aya lore aya qati aya langi adama segeya
kebrenga aw kemo wadi iya katene iya langini iya logoni anyan sigini adama banya mbu ado ma hawa sage kotanga aru miliyarin gabe mo sage no do are munda soru iblisa ba khaiban kemo bani yani lengan musro ilahi baka an sage kota amadalla nda sino dem baka aro wuguru tammi aro ken sage aswa munda nan karai me kan nawri daiman akanti Allah dro dibe sugo Allah ma makka anyalli Allah radina su ken sabuda anna lin ka qara duna dibe su ba himbi galli Allah rata akanyalli kunda himbi galli Allah rata akanyalli kunda bismillah مثل الجنة أجار جنة مثالنا أرجنا بي إغرى الله كنا من ينكنا على أننا تنام الكتب أجي ورا لكم أرجنا للي جينا أجيب أميل أتمي ميل كبرنا دونا جي كبرنا هون مكينيلا soko nga yilla na yitu nga yilla na munyangote nga yilla na adagame atimi ayare arjanna galle ayu mo gondi bismillah wa anharun billandi warallakum wa arjanna lilqati warallaqina adagame mayille duna qati aga bugu ko mondi bane mangana here katayde gimbal ko ay mo tikille nyadi akenta kunduma وأنهار السكندي أدي أي ورا لكم وارجنا دي اللي قنجين ورا لقنا قنجي كده دعمندني إيمان داندا دونا كلن تكونوا دونا قنجي أمين وقتي أنا أدعي من كرما بل أرنتامي قنجين وادي أنا نيونا توان كرم ولينا وكلا إذا سري بادي راتوني كن سكون amma mun ngati tai soronde soa marari tire marari sinambine marari kamangulle marari ho marari bismillah wa anharun ay wara laqum arjanna li yagi wara laqina yagi be senutengani aw duna yagi tabara duna yagi mbaka tullinya di abugunte awa konye ngadi tullenga kinyi ango tambini anna nonon tolli bakadi arjanna yagin take mogodi attage mogobe aw kunni ama bugu tulleya konyen tadi ho hontadi tuna ko mogodi angat na misali kin arjanna min hononni awa ahayke manguto bega koni arjanna jinga akkoncinga akkatinga ayaginga kinta duna kalleni imbana togombane adi kembali dabana hohodi bismillah ولهم من كل الثمرات adi awannone gabingu arjanna dungonunda gillin turen men suka mandinga فيها arjanna ni ومغفرة ado qafari yengi dangani gilli kamanga alla dugantengo bakki maga kinyan qora ko maghfiratun arken nakringa qafari qore wi dangani gilli kamanga kinyan qoto kesuya alla ga dungo kominda bane kebiranga kinyen garantina bismillah كمن ati kedo yim yalli kedo yimme nambana kenyemme kengani dumanai yimbendi la amman huwa fi hadha an-na'im kaman huwa khalidun fi an-nar himbe ko kennema di amini hompay akaman dungan dengama parce que dunadi serello walli nemandi nganne mandana musunde ngure arjana kentan an wonni ma bedi anne mandana addungan tenganda kero himbe wo yimbe kunna bana ay intabana ikun kana kamon wasuqu idi gariga ni minindi awajiya dibe tawyen daran karandeni ana kusaga kutukutunni yimbe dungonu nolemunga
ومنهم من ati yemmo kafirin ndi ummo teringini katanga ya rasulullah إذا خرجوا mabbirambe indabu min indika angen nindini قالوا inati yemmun dangani igara tuwa ungini kunga ماذا nyati maninini قال آنفا qala farin garaken koni anifan awassangu أولئك hadikum angutaguru الذين kwani yemmunga allah taala beginni yusundum kamma tiki adikahira kuma واتبعوا ibati أهواءهم gillunga fi nifaq nafraquni والذين in wat angati yemmu benu اهتدوا ku awakunga kanne nan tumunni زادهم allah taala rakunjini kandaya وآتاهم allah rakungu تقواهم allah kannen sabunun suka homondenga فهل ya ينظرون kemodi himbi gabi kisni yimbenga ala ken sabunun yida ماذا قال آنفا gande faden we nabu sahaba nu benu ngawono kunga hotu ina kuntirndi ibn abbas anda war allah ga tirndem be ko allah anti ona tuwanu tirndi a tirndem bo ngabi keni su'al istihza'in wa sukhriyatin wa ta'annutin ni tirni ngi sabuda kannu kota ko sabuda kembanen ma tirne be ga nan ya fa mun ne sabuda kenti ganten Allah tona tirne so salama ko gollum pillinyam wannan bana nganye yime nganta bana kengi bakame ay gara kutunna no gam atimani nge kellum dara diga mun ngaw na koyke anta tumitu fihi wa ana sazubi an go ko nan du ko rabba har ga haminde ya mun na kinya koy sahaba ko buya nge kellum dara diga mun adiga mun yime yasa wato Allah di sonno mun bere nga himmenu agandara kummaga Allah ra kun kanda ari jidi ari kisindi bonuma bismillah فهل ينظرون adi makan gonda ho tangini illa sa ma ganda qiyama sa'i أن تأتيهم an qusagariya juya magandi فقد جاء أشراطها ara gamal khoni atak mon hindi فأنا qam mogoni لهم إذا جاءتهم ذكراهم amari atak mon julde atak mon jakhoreni mani Allah farilli qasum boye tide be ga dangi makan gonda wa anna lahum atingajim man aw qammona makan gonda ngani إذا جاءتهم ذكراهم awa iwa dunga nariya in takamana na hetai kebile ana kammo la gara ko talinga nari ikunga jitai in takuna wajun liga kebile ana kammo seren ni mo gonso la gara ko tankane de tag mo jeri wa qora su kelli batide bismillah فاعلم ya rasulullah annatu hinjanenga kenyani tongu bari tonganda maganda Allah be dumi Allah fare dume ken kamade ango kento mo gobede la ilaha illallah kebira dume ken kamade kenyana ko ben hana lagara ya rasulullah bidan qur'an Allah dani hingan tasurno himbe halle aw ken ko nina sembindi Allah fare ken digan qore ngay ndilahi Allah kana aw honta sigran surono honsu anannaha la ilaha illallah akoni halyani asbata halam magan ho aw qami Allah gajada ya rasulullah anya halena tu nan janna gamni aywa wajunde tasirin hana lagara ko tanga nari anya halin da kendo Allah fare kebrenga ango himbi qatu Allah bani nago nan dikinye ne la gara kota kebrenga to ken kamade maga sigi la gara kota nan kina ni Allah hiti bani ya magade ango kento mo gobe de to ken kamade fa'alam kebrenga ken kan ishara nya ken ko ren den waye nan di Allah bani nago kibare annaga mun inda simman tawasine kendi de asikan yindi tawasine kendi de nyagala nga gigini ken tawasine de
nga alla bana un simmana nga jigini nyangala bana ni mpakaren kondi bana ni a kenta wasana de fa'alam mangara toa nanti alla ni bani dan kanago har ginde angara nda wala galan wonni kenda ti ilmul yaqin kya mundini islamin summa alla bani na gon kabarendi kya na mukallafin baka jongi endire besani yendi o kebirenga ilmul yaqin ngono aynul yaqin ngono maslami anga sagaya nan dankana wono Allah ni bane wala fa'alam annahu la ilaha illa Allah atuna ndi hinga ndasor no himbe halle na haga nta hoy himbe sabati yam palle ken la ilaha illa Allah aga ndas sabati ko mema gabane ke bi anga na himbe nya annan hankita ngadi la ilaha illa Allah dan ke Allah anda tan na himbe nya anna kenya data na himbe tono anna ken tono la ilaha illa Allah yani hinsude fa'alam annahu la ilaha illa Allah sirbe ganda karana ya wato nan tikka manin tama Allah a wannan aljanna di Allah fa nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illa Allah dakhala aljanna mangara to de nda simma hede nyagala hede بسم الله واستغفر يا رسول الله انك فرجس منيا عن جنوبون دغني بس عن جنوبون دا نعم الله فارن تنغنتني الله فار دائما او سغيني اي متي انه لا يوان على قلبي iwinke sondomike iwa suturni la yughanu ala qalbi حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة إوين صندوقي إوا سطرني مين الله كفر جيس مندو كوتا ستا كامي دائما أكن سجي ندي عند السجي نكين نقبي أي مي يغلا إنغا بو نقبي جا كني جوكو بنون دني أنا ين كفر جيس مندي هو دائما في طرق وكمال أو تمنير وغتس قاعدة بيقولوا وكين قاعدة يادي حسنات الأبرار سيئة المقربين سير مغاهم به سرنغني الله تندجمون ما كن هبرني أو كين قاعدة يا كما الله تياه الله فارم مغا أهلني أنا نعود السنة Allah ti akini minanya oti honga ndasor no himbe halle Allah wa besni nakinga kebirenga Allah kata akini minanya kebirenga kille makinyo ku kay ke zawra ay meti iwanya na takame riwaya nyugudi aw riwaya nyugudi ati wanya na takanyere aw riwaya nyugudi iwanya na himbe yu Allah kafar gesmun ko tason pun takame kebira na jaten qaro aywa Allah hin konninga kebira ken qari sunnani أو تفسير من قدي لذنبك يعني لذنب أمتك أن يمتنون وأن ينبوك ينقفر جسمون دينا أرى مغنى كن كنمو وقانا أوصانا lakin yanti ko yendi tahillo alhamsa su tenenga su yumatonu igwelle mo balli ni ke inda husre wari ina Allah tiga inda hobure wari ina kafar gesi mundenya ke wala kafar gesi mundenya yumatonu da gilli aga wo yere wa hara ganta yere ga aw ken golli bani nyana
بسم الله وللمؤمنين رسول الله أن قبر جسم من يمؤمنا ندعني أرمؤمنا يغرندعني الله تعالى الله تيني أغا يلا دينغرنا أدو أغا ساقي دينغرنا كبر الله وغالله حلمت تقلب كني كيندي أنا بوانكارا الله نمبورا أتيواتو مثوا وروندي أنغا ساقي نقبي أنسا وروندي أنغا مغبي أتيواتو هندم مخوالي bokebrenga ke ko ni min mani fa hadaro qara adu moto allah de ki ndanga ndabu allo randa mbugurati watu wuro ndanga na sagi iwan saga mo gontu de iwan mo gontu de ila kamane be ko kento ila annan kanu kenga de kin maqam al muraqaba ki ganda sabati komissan allah ko be sondo mendi kin ko man maqama wurugini nan ki awa tangille ma maqama adamare me ana wari na famu nanti Allah yinginde nginga ya ko me sudi yilla sudi sabati sudi gundo sudi bangay sudi Allah gadi wa huwa ma'akum ayna ma kuntum ken gundo nya hake ta Allah ka paga taga hono ago no kusu donc Allah tuwa ngon no ko be mun kenni reey to ana sabatin to kan kumme be gari maga ana gira bismillah ويقول الذين أديم مدني كونغا توني لولا نزلت سورة الجهاد من دونتم أو يوتني كم بقتي من سيجما سورة yang kanni فإذا يقول جهاد في كوني كندي ibirake be iganda sora yang kandi agem dengani harbar maburun qadi igara gajang impingo ken sora ni annatlana yemmungari nafi'a ngo kun sondomunni wa hayni katange mawlamiya qoy kufarin kamma yemmen mogomme yara kallen kufare kamma ko sedebendi kallen sikarani ayagem boso mogo andi birambe jihadin khibarin gari to na jihadinya munahim payli mogo an Allah fare yagem boso nde ko mi ago kallen sikaranya an kana ni kunni mi anti manni ayan ngamari nan to na jihadinya diga walli o khari to no diga walli o kasabari ayan gari amma yang kabana nya kundu ka kan ta ko ma manna to ko manda kallen jofa bismillah atihim be gam paulanta ko kamanu dangani ta'atun ya maribatuye aro digame kem parampare ngani wala kem banasri alla ngati himbe kebirenga elle kenin kallen wala ken digan sirenga ta'atun ya ko tan nakki imbugo nan diga kiyani gan siri bismillah fa idha azama lahu wahinga nasobe bira kebe فلو صدقوا الله إيغان الله تعالى تمني لكان كنيانا خير قوري إلى غني فهل عصيتم بسم الله فهل عصيتم يلي أنكم ناكي نياوا توليتم إلا أن نبال بقى تمندنا تفسدون أغام بنونديني في الأرض ونيندي أغام كتوكتوني أغام قتلونا atiku mbangu to buru kwani yemmuwa Allah taala gari langa Allah gari lungu ni baka to mbandini ahinkinni isondo ngalunga yalli kunta qur'ana ittaghasniya wa inatundu garan to baka medi kon mo tanawono yalli an kunna bigniya wa angani an kun ganda kanan kawo nanya awa hinkumenga akan bonondinni munyenni ana kutukutunni aka katinunga kebrenga atiku bonondindanu kuni yem munye allara ku kanan kaburu langa ari tarol lungundi baka tumma ari ya umpingindi baka tumma lemma anda qur'an tagasini akan ngaji tay
التولي أو ينبلينا أو ينكان كم نعم أو كما ولي هل عصيتم أو يعني يتوقع منكم عنكم باي موبي تريب هو غني مناهريا أغندي حل كوي باني أنت هو يعني خبر حل والم أتوقع منكم هو غني مناهريا أو تاونا دو أنني كان نجينا سو أنا دينا مبنونينا أسلور كي أتوقع منكم أو تاونا غدو مناهري أغري الله فارم ولباني أنت هو دوار خبر حل o taabun dengona dugu muna hay ngaya kanan ginga bani anta hoso ni nakadi tumun takuni qatin tatokini honso bono akana ke mogodi de bismillah am ala qulubin aqfalha manketi sondomun yugonun gogoro nyane yiwa kubulle nyane wa sondomun yugonun kubulle nyane ka sorewa ko ngana so aranta woni de ko koni de na walangala na nyama har sa fami kon donyana ngedi sondomun yugonun kubulle nyane kendi wa naam sondomun yugonun kubulle wono angi yimeti taba Allah ala qulubihim alladhi sondomun bo sondomun so konten kebire aw kem mo di بسم الله ادي يمبينو كون غير تجنا شواهما يغير تجنا سايدي هليا هم بل كان دايغا بانغي ادانغني شيطان يدي ايان سورم مغندي كون دانغني الشيطان يان سبتني ادانغني idangge samunni asabu nyene kuma inati yammun dangani igara hon koni alla gara kenyan kandi kafirin dangani yani wotini kahirun da alla qur'anan koni ko qahana be hayge yiretegi inya halena islami ba yiretegi yemme manna yiretegi ni ibulin sayana ngolli buren suram maganda anda wari hosre tebra imla unyini na kona sa ibra sawa konni kuma sa awa konni kuma sa wa kebra kenya ni sabu ya ikapalle mun ko ni himiru gamaro abada ya islamiya makka kahirin kebra yelingen benu gambana kunyan tawunu meni de giliduna bismillah mallengi soba kam mo di mona hello kahiri yani memi nyamu yani me hinyalle mu bismillah wotne kahirunda sanutayukum mugharaqabatu aw hinyu wonundi ho koni gen alla faran konna uya ille osum bana kendi ibu madina nan diga makka nan diga kuna alkabaya makan ko ngarin de khiri isukahu bani nadiri bani qurayza ikahu kahirunuma khore kan de ngama kindo jambanu be ganya kundaban bismillah wallahu ta'ala allah wotini igundunu ngade wa kai gundunu wai fa kayfa ati manni ila halanga bila kebe malikanu nganda fatin yadrib bila kebe malikanu ngani fatin ditikallenga yadribuna wujuhahum ikaramo ompai muna hain karamo malikanu katunini iya gallaqunga adi halle timmire ngumanga ikara wakati zalika adi ke karamo bure kenya sabun muna habenunga ila hobatu himbe gara Allah taala budunni ila iqonini alla dunga golunga kenya sabuni awa ikaramo nga yake ange mutawana orange tatude la malikanu kona samba bismillah adikenya sabu ya nandom bindi igolun su barajenga awaran yalli yemunda giyama nafi'a ummatenga kum sondomunni igunda simma alla ndabuguniwa
imone kotekeya mone bure be ga wi sondo mendi alla faren kanne maga islamin kanne maga ikunda sima kengo to ko sutura dia malla gara koya ikumune ndenga gawre kunta ga munda alla ra koy ayan gabenni nanti khairi nganda ga kita ndake munda mune nganda ga kita ndake nya munda alla ri mo sukol ay gundon go koyre yo kahir nu nyala gemmedi ci kunda ngani o aga batunu alla faran ko nawoni alla faran ko ne islam ba ko ne amma ya nya ala tan po huku ango mo ango lenga ko ni an se nga ko ni bismillah ولو نشاء adiya rasulullah o ganna qannu لأريناكهم o nyangarindiniya فلا عرفتهم wa anyi tunu imme بسيماهم ti tagmontonga ولا تعرفنهم wa keta koni wallahi mangari tuime في لهن القول digamen bono mo gondi nawari on dan digamen ko ni angol lenga ko andalu mo woni ko nanga yimi alumu alla da alla di ko alla farenga ko tanyu ga sadu min barin kamma ar alla tiga na tiganden sagandi ati jama inna minkum munafiqin munafiqun wa gadire besu nya sew faman sammaytuhu falyaqum ngana himbe to ngo angirna sigi munafiq qum ya fulan anta munafiqun qum ya fulan anta munafiqun ken tawra ara tanji ke ado sorotum bi jate andal luminda ni koinanga wani tunu ti tagmoncenga wa amorni tukati digamen bonenga walu alla ragi koy alla fare madina kamu nyiri mun hagani yugo kamu siki yare kamu nati keta ke jama bani da alla farda tanji ki ado tumu koy i gollen bi ho hoya salama on bono nita islamu non bono nita kahir kulle nyam pasiya bismillah والله ati allah taala ya'lam allah tuni aga gollunga ولنبلونكم kebrenga mo gara aga jarabi gollun no حتى نعلم ken المجاهدين jarabi no nyani kebrenga jihad yemmu naga sitin awa naga situn to kuntu ago bangene منكم an kun silaminu ni ado والصابرين sabranu mo bangene ado kentana ونبلو moga bangandi aga khibarenga kebrana ke mo adi kira kenta walle daiman angani hoyugo wono khalas yemmin do khalas mbale mo bakamedi nagani sita nando sabarana kin ko wala ngalene nan bu nagani siti mbale mo tuyini imbe sawar mbale nga awti atu halaqa wa nablu akhbarakum do khibar mo bangene aha sun gondi tanga na wi legene an kombendi ille nganda kar hodni yugo ando wuri ay wa nablu akhbarakum aw bangene angani ho ho yawtini taga honu nyani alla shedan nyango tege kama alla watu taga honu nyani alla shedan nanga tikyo kuno ana kamo alla o yino watu ngakulu la ray mekana gilib nari yeri ho onta to ko hoyedi angol libre aw sarne lemebe aw na dunari yeri angol srengo sarna da lemebe ay na dunagari yeri na han koni do tora ke mo lagara an na handa tora ma wolle be sarana asarne dunar yere bismillah إن الذين yemubinu kunga kafirawo igara serum kaba bakarun alla dinan killinni وشاقوا الرسول igara farisin صغي من بعد يعني ما بوغي بكاي ibore baka farenga hom balle tabayyana alhuda kande ngabangi idangani لن يضروا ate ko kamanu igolle ko ni bureni alla wa ko ni ati golli bureni
nasrun kabarono Allah killendi nan boore baka farenga anya halena tuna da kalleni tunga igolli ko ni buradi nka ina tu inda Allah taala torono harbani kom Allah qora kom tora ga wakitana Allah kan denni baka kumundi igolli siren suma igolli siren na hanta kitana osuga nasro igolli buren toran ta kitana osuga da nga komu gollu ngani Allah ga wajjateni da ana hime yangam sunyi nan kane anna nyime ada mangani me kama bismillah wa sayuhabitu adi wajibi Allah taala ti wodom bini ku gollu burum aw ku gollu wasbun ya ayyuha adiya yemmu binu kunga tumundi billahi nagamni aywa kuya kiyanga kubenu gara nagamni aywa Allah farinya maryam batu badrin ko wal mabani qurayda rabbani nadri ganyan pakati khasatan kem palle sero sere angani farinya maryam batane ilan kabe ko khirnan kam أتيا يمو بينو كتمون يطيع الله قرأ الله تعالى بدو أغنى فارم بدو ولا تبتلوا يعني أوتي ربكنا طاعة أو الله دا أو الله كمونا اتباع أو الله دا أو الله كمونا اقتفاء أو الله دا أو كمونا اتخاذ أو الله دا أو الله كمونا من العبادة كينيو الله بانه دا الدعوة أو الله دا أو الله كمونا أقول لك سكوني أودني باتي أو واجبيني نا ولangala كم كان كارو كين بانا ونينا كين الله بانا خلك ولا يا مريم باتو توكي دابتي أغانا هيمبينيا كم مينيا من الذي توني يم أطيع الله وأطيع الرسول الله طاعتون دو الله فارد طاعتو انت بانا الله طاعتون بانن مني أباني عن هلان دينتاي كين دو هم بينو واجبنا دا كنسو هم بيغن محالنا هم بيغن جائزنا وهكذا وارن طاعتو لون كين دو كين دبان كنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت سلم الله فارندا أنت سومنا دا أنت جكنا دا أنت هجنا دا أكين ينتي أنا كنيا الله دا وهكذا بسم الله ولا تبتلوا أدي جاسدي أنقلنا ما بنودني أقول لهم ده تكتاينا مسلي ما أقول لهم بنودني تكتاينا ده بسم الله إن الذين إبرا كتاي كوي ماني يرتجي سرقة يرتجي أنقولين سبونو يرتجي أدرام بابو مفقه نندي قولوا يونو دعامو يونو سلامي غرا كون قولوا نيا مانغرا كون دعامو كوباني كم ورنا مبو سلام أقول agawene de wasren woni na tu jumlatan diga men ko mande ko gandara Allah maga Allah gawa munda kebrinan kengal loga ma ngara ken koni hinga kenan Allah gara ho koni aganta munda qur'ana ganne sinda kama angara ken kanu na kenya hodare ya maga kinga kena sere kaba dun ka o sere gara golle nyaaga gabo mo an mega kabai awa kin golle ko na bono de sere gara golle nyaaga gabo mo an gara nya aw siruna wara sabu ta honu ngalle nya sabu na su du ko ndago an golle ke bono de angara khair sunya komeda ahalle anda warati tay manya halle anda toro basangen kitenga kanendi Allah wa toro na hansa ko ho wanda bakadi
angol ke bon waratinde golli begunde maganda alla ganda ko mum warati maganda fare nganda yumatun warati maganda karamo nganda karalle man warati maganda sarana ngani re min warati ke begunde kunna butiaro nandi amma nya sawonye dinanga nya sawonye ma nya yo amunda anna nya mo be ke bidenga kinyan tuini iwati ken wonni anna ken dabari ku halle angara sero sere naha kem pallanga na warati barajinta angulle ke kadi kebrenga himenu go batiyem barajem bononni ra'san bo kenni kuy anga yirete ga subono anga kaba golle be kem golle bono angara du ko entawnya golle be kem golle bono sadaqan do kuinde ado khairi nyangi angara kaman toro tan khairi nyangi ke sabuda manna kaman warati tay ken kahana bono kem balle golle bure kutunta golle sirem bononni kani sunnan du gonum bakarla lanji angara dolomini kinga ngolle ni go bononni ni ay manda garen kutu kinga ngolle ni go bononni ni ay ba sunna du gonum ma junubu mo sahina golle bure mo sahina wa ira kutu man sabuda qur'an ni sunni go ara kutu bakati nanti ko oni ke golle su bononni ku gollu xana bononni bo kebire nga golle ko ten sahina la gara ko day ni tan jemi mo gara ko mo ko sire ndo hobre nga nyoro ko sire nga ndaga bo ken chande ngono ko mum pakke be go lambate anabu ambara jenga anda ko do himbe ni dum mun ka amma kinya ga bakaduna dia kinya ga bakalla gara kini sunnan dum gonum bakalla amma ko bin ga bu sunnan di kunti golle bure ho wani kabila fiya ta wo golle bononi ni unda ken golle ti sero sere o wani junubu qorenga anga fayi an gollen su bono anga jene an gollen su bono anga da garen kutu an gollen su bono misal dia kunti ho wani junubu qoreya ta gollen su bono ni idan ge digami ayanu make dema aya bani hayta Allah wotini wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ati hilaka penga na bugono andalu Allah da junubu su iwaya hana komebe igara kanuna ya hakenda ila migara himbini ko qur'ana li sunna dun gonda ko mutu akute kempimu ayime maka anda komel ligatay kenjende ngono kacakacende ngono agama ligatay mega aya honi honsu bane ke aya ka wa honu rigandike ya nanti komen nganda golle sire be joppa tawo haramini annara ke wara allati magan golle mbon ga kunda fa mutanga da golle o golle joppa hari nahila ngandai tawo haramini annara ke wara yon kanga na kendi ga mi ka futu na ka huma me aywa qaida ni wono kiyeni nahila o nahila anga na joppa harsa amal lazimi tanna timmandi de maganta nahila o nahila anga na joppa amal lazimi anna timmandi maganta imam malik do abu hanifa kunti maganta nyiru anga da kun koni joppa aw wajibinan kam anna kunti mani kunyeru maniya ibnu arafa wo kunyeru jatene baytinu hillidi imam malik madhabin qaram won wal salatun wa sawmun thumma hajjun wa umratun tawafun uqufun wat tamamu muhattama وفي غيرها كالوقف والطهر خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم سرغر الناهلان سل جوبا انغر الناهلان سومي جوبا
angara nahilan piju jopa angara nahila umra jopa nagato angara nahilan tawafu jopa alkawa na yuri tanyirwani kebrenga ango kutimandi kutimani wajibi nga itikafu mo kemmo wadi anganda ke jopa wajibi na nga timmani nga himbe ga hiti kuya kebrenga sugandi nganda anda salijin jopa nahilan salijin angana timmani habada asro angana sigini kilendira kontanga waqfu golle ni wani khairnya kille ni wani misal ni yere sisa munya binda ne were sere wo hectare bani ana wara miskine be gande illahi ni ti wo sono kebrenga ana diga sogadi agara sharti be ga wena kunu himbe ndare hectare ta ndo kini kinga nta sukini serbani wal ma hectare ni nga sukini serbani bakini wakfunga nta musori gana ho kina misalin wi kebrenga aga nuanda atugo tadi bada anda sino hilli sikita ga dikarage tumiya aywa antu ngato ko kunusa anyime angara himbe nya khairin ni ama wajiban kam manna to ko tari bada num badanga mo kundi menu digana o kini nda nya tinduya yo difference mo kilo takenga na ngade parce que take ho gani ko golle kanunde angana takengu fanya wajibi o ke sabura honu kanna ti ul hasalli tangana joppa tanda wala misalde wal mashafi indo wutrin salliye tangana joppa tanda wala misalde honna kusagara to no gen sabuda angana sabundo wutrin to no gen sabura anda golli bune nahila antano himbe gan koto wutrin ga sunna gan ka wonde angana ken to no tangana tangana kuto asre e manna ga wakutu ul hasalli honu kannana to no tangana jo batandara ka wala kinna ngana takemu to ay nda takemu to ul hansalli ke birenga abu ken kamanen maga adiga ma wajibi na wahi ko ni gam ngabaraje ngai ngani na ken sabura angana ko tabi kitanya andu qoto Allah wani umbi ko tabi na yamma ga darrai ani ho ndang ulhan nahila yuwani kiyen na bugu nan kiye metre no hilimi Allah wajib ban katama 10h30 11h watmi ara kanu hilli mara kanu nagati mara kanu tummi mara kanu seggi kinno ko mala haru akan bandike ahol logon ara kanu hilliya o gabe ni segguya nagande kinni ara kanu tummiya نعم أركنتم مني قمتي أركن ناتي خنيه سابورا أنا تومي باني هلو أنا عندك كمبان نغا أنا أصلا هلو كهي تباني كيني بلوهما أنا هم قرين مغسل الله ولي الله صلى الله عليه وسلم أركنو هلي ناسلي ولوهم بقتنا كينغا نغسانا سرندو جنان توران arakanu hilli na salli wuluhan pakatinga awan ngasana yani awornando jinnando seren toranna ba awri wani wodi aran ngasa hakiyen jogoma wa seren mai batiyen tono tinga na jopalla ndaga walla ay kenni anganda batiye take mutu himbe ga ti wajibiya nganga ma take mutu angaro batiye bi wakati mekinya بسم الله إن الذين أتيهم مبين كفروا
kunga kafirahu وصدوا iga kawanni baka alla killenga ثم ماتوا ken balle haiga kara alhali kunga ken kafira bani kamma فلن يغفر at الله alla ndayahini lahum. kunga manum magade am me kafiriya anda surun kabarno alla killendi ankara kundunga ke yang ka konudi badri ko da gara kahir nu binu kari tanyere ke sireni wutuni wara gere kasendi yang ka kunyet kebirega kusu alla ti maya hi ho ma donc awlo gene sere suga kara kahira on kam awlo gene indi aya mu yang kana sabu ni wai nga am men nyam bayni kenya me ngawa ngati yaho kebira kyan kana me de bismillah فلا تهنوا adi kebirega islamino an kunna magallampu وتدعوا ana toko kafirun qilli kata musalahanga kamanya kundungale ago nyana ya negamunde awa nambara to kahirun kama aw kenya ngallahu ta'undo qaganda un sabura biro bire una suluhu nyonge madi an kunna maganya kundungale bismillah wa sa'ankunga al'alauna an kunyani kallankunga agani qilibunu nani awdo allah bi faran wani batti agani kin والله aja allah taala معكم aw kapangungi ti demande kere kerente yang ولن يتركم allah taala manyago nagasinini aga gollum barajengane إنما الحياة annama ngarinta umma هي kinnati jam brakebe allah garu ya mari awa na hagandenga jihadi nyanginga gullisin nyanginga kebe awa himbe gorno oda nagani mani duna da duna ga himbe aw ken konno da khari aja annama ngarinta umma ad-dunya ken debengani لعب kenni sangenye ado sugulanyeni وإن تؤمنوا aganda tumundi وتتقوا naga modu nan kanu alla soringa kibira kenyeni lagaran pinga dunadi duna allampi be go nyana dunadi kenyeni lagaran pinga dunadi allampi ga to hoya kibira kenni sange ayta kenni sugula ayta la'ibu yani anga mundana nahamundu himbeli nahantai lahawu yani anga mundana nyagali to hoywe aranta nyagali ni aduna so hayangu de anga mundana nahamundu tudunai e nahanya nari ango kalana himbe to anga mundana nyagali mundu tayi wa nyagali tadi dunadi duna nyagali tadi anta unde warna ko ke kara ke watu kenya an mutlana kenga hotana wajopeni anta tlana hotana wajopeni nyali ngina di odo himbe o ke mo godi ke birenga ko tana de garo nyana himbe ga tikenga abo hisor nanda am pagare to kenni mani al iman wa taqwa bismillah yotikum awanda togondi nan kanu allah na ko aga barajunwa kunyana dunari de baraje ndakina ga lagara ولا يسأل allah taala ma ga nyaga aga na buruma de qaraga na bure sukini allah illa ala jakanya koni haqqatuna ni nakamutu miklo anga nakin kita anna tanu miklo kini tan nagate tanse bani kini allah nyugo mu karagi tanse bani kini allah tanji kenna na lembani kini allah kuma to allo tampille dinari bani tagandi nagatandi kamu hille dirhami bani tagandi nagatandi tugunani arkamu ndamma sere wunyana islami sere an kita kalem makni jakanga kanga sagai nan tunguni tay bani antan toron bismillah إن يسألكم alla ganda ga nyaga ga naburunga
ينفقوا ana kempanginya تبخلوا kengandanya na kutunganahu ويخرج adganakum kendi agam mun qotin nabu aw islama kan mo islama o kini kayo arhum bakki kan mangara kiniya kebira anga wona himbe ko anda ken koni muni be ga wanda na bundi Allah makinya amakin ko parce que bakhila o mun bugun ni seren so no mendi amakin kan har himbe no na tindim pons kin Allah a islama on tanda attagandi sikoy anna hillongu to bani walla so ni na buren su kin Allah ugunu sikana ma hayge ay ugunu bilu ugunu kin Allah aga wan so benga anga na ko ni garone nga tagani ay wonni kenda ko na ko ni mo burnu ba nga na ko ni wala woni musi ya su kin Allah aw gemian na nyade ma ko ni Allah khalem ko himbe ana kina anda ken nga tagani himbe kina na tagani himbe anda su kin aw na ke mo wadi Allah mati anna su kin gede bismillah kuyemmu ngodo kuyemmu yayi iwa kamana kungri dagan nafaganni Allah taala dinan killindi yani kebe ganya farda nga kamma Allah kun daana kinya kini kala jakkan kini yemmu wa kunni kungo kutungana wono ati yemme be kenga kutungana o annama akutungana on toranga akutungana o baki duwa magade basanna kamne alayhi wa asuhu amma siba ago koribe sarana ba kite nyanan sigi ko tana jakam boni nganga na bara agorni koribe sara ngo baka ken sera serema jakkan to no hina ma kamanga halaki ma kamanga kori ma kamanga durago islami de gabe man ko honna e kahir no ngata ngi ma de kahir e de kahir na jaga bondi islamiyya sai ma jakan to no hina manna burenga bono maga halaki wa man yabkhal fa inma yabkhal an nafsihi inma lil hasr anda nyamba ne amba ni ando sira sira bismillah والله الله تعالى الغني أياني تيغا تنغنا يعني أياني كارين تنغنا يعني كارين تنغ بكا أغنى برندي جاكانسو أغنى هغندي نونيسو أكارين تنغ بكا وأنتم أنكم الفقراء أنكم يلي كورين تنغ وإن تتولوا gilla ganda halla koy baka alla batiyinga agana tu alla o seru harauna batenni wana ga tanaydi aga bakano yuhibukum yati bi akharin thumma la yakunu nandukum ndari kun qawina kun ati ay kun tarinya aga minde kense walla aga ndabra awangum bakano hawara ga batenni diga meke arawnya na jonkoy sahaba numa ni kanundi aha kembal serema kiye sahaba num place na hina Allah magaw arawnya na ga bagi ogo sora be no wandi Allah rasul ko ara kahirin ko ara munafiqin ko ara ko musurun ko arawnya na ga ara jonkoy munafiqin Allah gara kun ko ne harawo himbe kinya kum paragi wa mani mi munafiqin man ga qorin ko no Abdullah ibn Ubay len sire nyamaga wonde Abdullah anya sahaba sire sahaba barkande wala kem paraga kinga wa manyami kindi me kebreng haraga honu ku adiga men gabeni sahaba nga konni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ati ko di Allah farna ki aya khara wa in tawallaw aga nahalla ku yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah wa ahraun khutani kim falli la yakunu amsalakum kunta yana gabiya sahaba ndi Allah fare
keblenga kedigame ana o haraun koy genna Salman wa ta'ala Allah faran tak al-Farsi al-bahith wa al-haqiqa Allah faran da Salman to yen katika atike ke هذا وأصحابه والذي نفس محمد بيده لو كان الإيمان منوطا بسريا لنا وله رجال من فارس أتكيو أدو كي كارنكو كنا تكمني محمد ينكينغا وامغا لمن انكاغون لاتو ناكتا يوم قطن دي ماغا جونغي أو أنكا من سانين سلين جاغونا يغو قورو وفارسا يواهي ينكاني ناوتو نعم كبرنا كني نيغال يخوريا كني بشارة نيغال يخوري كني ديغان خوري الله فارنغرا كوني كن كوتان عربون دي انو حرام كويا اتاغندا برسنا نيامي الله واغا حرام فارسنو يغو غورو بكيري انغنا تونده يونغي سالين وايا كدي فأنا جو أنا بير سكر أوتو قصونا لينجي كونو لي سكون كتا كاهرون لي سكون الإسلام نودي أنيا ما لينجي أنا ميغير في ميتو قصوني أنا مكو عربونا تي إيران كوني مجوس نودي يا سبحان الله كل لو تنامي ولا كمير عالم هلا كبانو يدي مجوس يا وني دينا يا توي قبيلة هي دمه koy hilla ka ben ngani dinan to koy mo be qabla hedam be ku gande gani kenga har le ngaro nyani di angu nyi me gani hilla ka panu nyede koy har le ngi agaro ngana adi mo be ngala ko mo be le masiba nyallo beta ka mun sawon beten no khonsu islamin daga islami ma islami ya gari be suti ke banani aw Allah farinda ke ko de nandi arabu no ganna dusana yagami ma Allah garaga haramu ke karungo koni ke Salman Farsi adu wallahi yu gorwono Allah be ñu hinga akitendi de angana limanan ka on jongi sane ne wa yankandi Allah ya na Allah farentu ni himuntenga ke koni serebe nun kabarendi angana kun sukkatu diguma baneya nan dikunni majusunu anda futa de anta kori wallino koy daru anyu qur'ana ga o wanda ho goni ke yan kam makka ken makan ko nye ken madina gonye kuni ma kebida oni khiriken to hasa la alla majusu ango qur'ana di arabiy ara hilaka peko arabiy na utuken ko danga na waralengi da khataw nyani aro samme nyani aro kaarun sago kite nyani o me durungo me kunu wona me jagnu na me wagasi na me tan kamay guna sawang ya aya aga yang Allah farin ngali mo usri man sabuda ati wallahi hiya ahabbu ilayya min ad-dunya ati aya allingra dunasi alla ra ko ngana ndi hiken danyimi honda waradi tanga ana kini hoy kendo kinga ndaba honda tiwa bono ni ana kini hosre ati aya kene kenya ko inga aganda halla ko ana ga hara usre kenta nyana an ku me halla ko yindi kibra aya nu binu qur'ana di alla farande on binu ko ni nanti jamanta gilli abbangantengo tumun kamma kebilen aya ko ken sabatin din bismillah suratul fatih bismillahir rahmanir rahim kini madina surana ayan bini wara sumajina aya wasain sura na'am wasain sura iran sine tumuninge ni Allah farna wugiro ko mun ngati bugo madina iwra makka iwra umran dabari inna mutu umra nga ya kinya zul hulayfa
Allah farin do tanyere nyugo me woddo me wayna hadiya nga hurumindi jama ke ga wujine ke do kam ku nagati seren kutte kamu nyeri nyugo me wi maga wayna hadiya nga iya kinya hudaybiya debe nyugani ado makka nagani yang karabani Allah farin da Usman harina radiyallahu anhu tandiga ko makkan konda Allah farin murni bu alkabai intarni gajange sabura de Usman kinya makka ira riga na abuyi mondi na hubusi baki kindundi diga kilunga diga men nogon ken wuce nogon disa agan qaba sagene mogobe wuce nga dangi mankangin sogol amankangin lodde bendi ibuli sara sanki sahaba nundi ti Uthmana kahirun da kari koti ibuli salimi wa maga ken gullin kiya na kibaran sanki alkaziba kibari garanti be suwa mu ko kona ko ngira mu wadi ko on to ngin digo ko ngoni mo be hakaza ango hamuna wunya do kamuna ar siraw kamballe nga isu tarom bagay awa kebirenga Allah sallama ala sahaba num baya ori meni gadenga kebira kona arjanna munda anna nyugin Allah sisa ajun kun arjanna ko Allah munda de mura hijrana ari mura gadenga inda bana de imu ko surni mo nda bana ko Allah munda de asuka manten di nyon kinga ga Allah yugubane ndabu hen Allah warni ti ga sura kedi mbenu ga dunge Allah faran ko ni kalle na li men yilla na ngay li metana himbe ga qoto antane wude ke sawra Allah di tiga wotni keda ti bay atur ridwan himbe nu gari nyon kinga ga Allah bi farenga Allah gara aya nyankandi ti dungi maka ku sorno arjanna di isu kebira orno makka wa ngana gadenga ido haren kari haren takalla awa ke barenga ki makkan ko ngai ikanu ila Usman wara iriya hay mundu Allah faren maka gemalle ma unya nanti waga li annaro angandaro kelli anga bito sikinyana maka andan sahabanu umra ngana nyeme kebrenga agra yungulanu si na hadiyanu kurusi ni bora agana sage nandiga maka bo sahabanu koni sagandem bay ke mogodi ido sunu ngome hadu darambala ngome ori menni kay kemmanya oto dunge kallenga kare Allah to na ken gaton to na hen gaton kare ay o ko gar ho munda ho masro kebira Allah la lamuru ni butemura ni sunon digandi kebira nga isa gante wuro nyuwi ada ke sora yankandi na to iwo qura il umaym warla kay nyugani aw asfando makka do madina naga Allah fare Allah sallamati kuroke ida sora nyugo yankandinga ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shamsun walla mimma tala'at alayhi shamsu kuroke ida sora nyugo yankandinga ngo sora ke munda dina kiyenga bugu ho kama kempalle ara khara ara joppa Allah fare o wasandan kama wasay bangante aslaminum ti nyagali ngan kam Allah fare Allah dan ke mo bangandanda ora ke khara darume wa natana o khanu khallum gontu adde khama khorti ayan kutelli mi ngara mumna yugondo ya garel londi arjanna di aka kini sura ke ayyan qasabu adu himbenu ngawadi asoke kama masala sugo sora kedi ana iraka ki golle ana ki akhbarin kon bismillah ya rasulullah ko tunganga fatahana
oda o kitinni لك andangani timmaka wasayinga wuccinne فتحا awa wasaya مبينا abangantenni an worni sage na liyere na debeke wasa anta hari dalan tan jihadinga bangante nyumana qurain kama dadal ora kinyanda ora ki wasayo wasaye ganya Allah farenda asokedi nuye ganyada asokedi wa hakaza akhalifanunda ashabanunda bismillah يغفر الله ko sabura Allah kafar gesimunni andangani tan jihadinga junubumbe angara ken dangindi gillan junubunga ado gollembe angara ken dugundi gillan junubunga asuko hamante ويتم نعمته kebirenga ke koni men maniya yumatul na jihadin kanu ja jihadin yana sabu na sire junubunya ha himbe ga dangi aro junubbe aga worni gollu wono Allah di koni wala Allah farendi ko nan da ke gullenya awan ju dangi denya hana konu awan ju burin denya hana konu aw horin tendo ho dangi denya hana bismillah ويتم نعمته kuda Allah taala ni neman timmanni ange mawlamin magandini يهديك anan kanda killeya kentele mundengani kin islam undina وينصرك komi gari duro qoto Allah wa nyunu bunya hana komi gandi du qoto Allah bindi Allah wa neman timmani nan kama komi ndi du qoto awan kanda na kiletle muntenga wallazina jahadu fina lanahadiyannahum subulana ayanu me fasarna komi gari du qoto Allah binyari an handurun dabakade hatta an magi musawaba nga inan ko baraje bani an ne gama hiluna kinan mu Allah da kin gama durun dabakade bla komenni du qoto annanya Allah da ayon na kinya ko inan annam ponsunya Allah da nan duru qotinya Allah pindi an durun dabakade bismillah وينصرك الله Allah garan de matikin jihadiya de mandeya de mande be go honsunini aw honsunini de mande be logonta kunta kapai ken nasru azizinga katay be logonta kunta kapai kamuran ka go be yankain ta kapai bismillah هو الذي oti naam tumini awti anyama oti islam sage igi kemma hagu i haju suma suro isunun tinyani kebra ahay kum wonun konni bra kebe ira Allah faren ba ya ungaja o dungete aywa kahir mun wala kembo kun kan qarina li tangen nan ya hima aywa hilla ke wala kadi aywa amagum umra manya o to duwet kallenga anton tum ken kai an armare me ken dal armare menda kem pale mabugo islam ma gondi de imayire tegide hadam ngare ma gon hadam ma gon yi ko yugon wonyana an nga nyana hulana an kin gatinga nyana ndungete nga aw wakati ko ni abatenga ngade aw wakati abatenga anya kim modi Umar bin Khattab radiyallahu anhu atin gari Allah farsinninga nda daga ni yalli an kem piti Allah an munyi menga wa ati yaho atin gari Allah an munyi menga aw anda daga ni uko anda tun kamma wa uko nungo bataran kamma ati kem mogani nge mani sabu daga ni ogugo sara wuri lanke mutunu ati kan Allah farenga inta Allah faren ku inta Allah kutana awinde mana ndi yalli ange mati ogu daga ni orni alkaba o wara wangana atinda ko Umaru ukara kan ndi yirgiwa ndi to Muhammad yirgi ati kembrenga nke anta an worni an ara wangana wa awnyana kunu ngaka Umaru ima Allah kan kunu de atinga bo Allah farenga likata Abubakar ya ndi Abubakar yalli yuke an minyi mengai
ati yaho ayani tongu ayani ati yaho ndi yalli o ko anda tongu kamma o konnengo garen kamma ati naam ndi yalli manin sabuda ogo sabuda ranke mutum iton tarno oti o dungeti kallenga akati kare ontu meken kay ay ati yugo ke Allah harin ni de anta Allah kutana de Allah wadi mana de nti yalli ake maddumitino ko dangani o worni alkaba o wara wangana atara ko umaru nti nam yalli ara kanda tigiri yani wa ndaki an gajabi nda ma tigiri gende o ati kebrenga yugo ki gata worni alkaba rawanga an worni de wana wari ken umaru yimi munanga o tuanu nti umaru ranke tirnde sikkahi agama himbe tu awa munana kenya yagetu umaru tuinteni timaniya kahirindo kahira gollo gontago islamindo islama umbangande atuintengo tikeni kawai be ga wadi dinan bindi atuintengo tikenga kebirenga keni akenju ko kase kedon sikkanteni intabana wasrella nta honsutun anya antai Allah farin kama illa ko da garanya kamo ari ka hambosi inda mufti su ganda ko ti Allah farin kare wayin kulan kutu musuza ma Abubakar gorni khari ati Allah farin kara Allah ti awan ne gamdi awa anke mu kalla Allah fare i me worni kara ngayalli aganda karaterendi minda saydaw an kun sagenya Umaru di taron suginde ati ke aya an woti ni mutie mamu hina maganda Abubakar ya kebira Abubakar radiyallahu anhu an na jabu ke hay Umaru me go jabu ni kullu qami mogobe idaru Allah farenya tirnde banenga amana me jonni de ijabu sunya koy goroni kite kindi kenga man ko ni kenwa ko ni Abu Bakar andi sunna Abu Bakar radiyallahu anhu Allah gara ko ni mo be kenya ni de saniya isnain na hillo billani ni de islam pana kin Allah farin dai hillandi kin Abu Bakar ya daima tirne ma ya jondi mi Allah farin gara jabu be kini Abu Bakar da kin jabu me yake islam ko barani ken wa ko in amma hawuntenni atambe ken sabatintenni aqogo awa ken pakanni Allah tuwagu asegentenni kinya sabu ya ajabundo Allah farin jabu su asunya bani nani munya medondi ha ko ndiro menaka matinan wa ma'ana koni mo gondi ado manani ken Umaru ya kebira kutunya kamo waken sawun Allah o kim an kuton konni sura kedi igani mogobe i mega i dema mogobe li gemuni sawawa mogobe waken mo gon konno kya ko Allah ne kamni awa anyan temuna Allah farin sahabanun tanga i duran tanga indi kemballe kim ondam be wosren sondu men ngilana ga ay me akonni idi sabatindi bismillah adi Allah yani kamaninga aga yankandi maga hagu yenga mu'minanun sondomunni ko sabura mu'minanun najidi awa tungunde ya kapi tungunde kasenga ayana ke dabari tungunda nunyani mira baya anya idin tumme kadi itume na hoka homaga bismillah walillahi junudu adi kamunun kuremu Allah dangani arunyen kurinyugo anda lamur ini dinan dema tik kurinyugo himbe ga tangu adamare muy karatu nan tarawole ara ko mo daru ona ga jarabi ni timeya anga na jihadinya ananken segendi ana kahirin yankandi
وكان الله تعالى مغري توانيتي تغهونما اما غري جمندين داني ليدخل المؤمنين اتونا جهاد يمن سابدا كودا انا مؤمن يغلوني ادو مؤمن يغرلوني ارجن غورني ورن لكم ورنو اوريني ina yaddu manu ya arjanna kini يكفر سيئات saburayni golli burun nyampa baki magandini na mumuna nullondi arjanna na nyampi maga kenya inda allah alla nindini aw taqiya kin gorengani ويعذب المنافقين agana jihad nya koda ina munahayu ina kunyanga ngada ado munahayaru ado hilaka banayu ado hilaka banayaru ina kum aw kumbe gani gikindanuma ta allah taala gikem pogurenga zirmani kodi du kari allah faran bugunde madina ti wara umra ngamaka ti keta koni ta sagi duide makkan kongongonde wonan kundu an kunda alla bonunda ka hanun to ya tan kun ra umran yo keta amani misa wala madina muna hagadu keta kona nyimu inta kada karnan sayo kina hinni madenga ni kya ko bismillah عليهم دائرة allati ati rawangani mo beni ya kamma aha kendi kunya kamma igati kebire ngati alla farendi turunya kebire ngati kin makan ngana turuni al harb sijalo allati ay turunda alla farenga mo ko daiman turuni ya kamma bismillah وغضب الله تعالى بدو إمغانديني الذي لنغا أريانغا قطي أرى جهنم باتيلي إدانغني جهنم بونو لغاري دينغري ولله جنود السماوات كم باتون كرنغم الله دانغني أو منون كرنغم الله دا وكان الله أساغي خري على كوس سيسا أساغي خري أرني من السباتين دي كين ننتي الله تعالى مغري ننداني امغري جم ننداني إنا بانغاتي وكان الله عليما حكيما بالعلم والحكمه ارا يا مر جهادنا غير قلي عزيزا تمغري يعني بالعز والحكمه كبيرنا اوا كلاموني المجاهدون inna kutunganga odange maulamin gi nanya sheda yanyu matonun kamma nanya nyalinda nay dunani ga arjannay gongonda na timbenga kusabuda angundu matonu kantongonni ti allah taala bainahunga ada fare maulamin harinahunga agana maulamin agana fare ke daruna dema na qoronni agana allah taala awassunni bakan nagasinga subhananga arunni lamulananga kaza wakamodi ya faren ki faren gollem pay dunadi ado lagara yimmatun khana ngona himbinya alladhi farenda kin kana hay lagara ayano sedanga dunadi angana kenya ke wanda albishara angana kenya ke wan kama annazara ugu yimmatun ga o galleni lituminu on to wondi anda himbe ko ke lagara angana kenya ke lagara angana kenya on sagai ando wa kilebe kamona ken dabari kebrenga ona alla fare ona qorondi ona daro ona alla senundi sobandu nelenga walma ona alla daro ni mani ken alla fare ndi mandenga ona alla qorondi ni mani awakin alla fare qorondenga anganda alla fare qorondi anda alla qorondi anganda alla daro anda alla fare daro tu'azziruhu adu tuwaqqiruhu kello sagene kata alla farenga ilo sagene kata alla aywa tusabbihu kemo sagene kata alla bane ona ki aya qarabani alla faren golle nar lagara awadi kumaton golle ken qawadi خلاص بسم الله إن الذين وتي
Allah farinda munu sahabanu maga iga rakoti Usman kara ila Usman kari kebirenga onari yimme ngilla koni nyunginga kan Allah arjanna musonga bujine ado kamuna wat sere asuti ike dabbo sirbane bismillah adiyam mubinu ya rasulullah kun gawan qabul limma gunu annama ina Allah ya qabul limma wunde annama lil hasr anken koni jon konta maga qobo honta maga al hasr igati anken kondati dunge kebira ido Allah yana qabulun ando Allah na qabulun jon ko Allah maga jon ko rahunga maga aw timmante aw qami man yuti ar-rasul qad ta Allah arkan suren bana parce que tabayu on ngeni na gorun do gorin man pom para ko meya bismillah yadullah adi kebrenga Allah taala kitinga wa aydihim kingo ikitun kamundi yani Allah yingin dengi ya amanya Allah halle faman ati kebrenga yemembe anda ko be nguruja annama ada ko be nguruja ala gurye yimi akamade ko balle mabira aga timmanni ti qobeya agar Allah la hadu lemma o irangen qobe kamma wajibi ogutunga ngo ken ko balle makunu baranya awa ken qorengani aya nyanka kuyadi ngake digame aw hinna tadi aw tokko tadi ani kundunga wanda gilli kundunga komedo Allah ga nakobe anga nakobe timmandi awa kebirenga musongo ni gabe walla magade nganga nakobe murja anda nya koy anda nya ni meede Allah mi ko ballen sirenta to komun kobe bire nyugonu nga galanda nango tuni ona gurja bire nyugonu nga kuma nango tuni ona gurja gando Allah ko ni ko be manda bugandi ko balle mo anda ko be nan tlamen ngim ko nero wati gibi ana ki tingini mi kini sagal la dan o kem mo bane gani kanan ka umu kem ko ni halangongu irnu qubaya oro nyunkin kini oro naburun kini andu yenda angati himbi anno ko yimeda o wana gemari ini kitungini me kanan ka on hilloy الحسية منها والمعنوية يعني الروحية منها والنفسية ياران اللي كان كاو جمان غومي دبي غومي كا غومي كني نيون كن قلم ما نان قلمونو روح قلم كني دينان كانن كو ان دينان كانن كي ndo qobol lemma nguen aado menaga angara mogo be ko bati mogo tinga na kenya ngorno aljanna kebre ngan dunga tikinga nda ko be liga mo kenya na kebra mo sobe angara ko kinga na aljanna kebre nga wa mo taxon na ken kenya wurani nam baya dinan kanan kenda baya ngunyana dunan kanan kenda aw nyana dinan kanan kenda arabu kannin awrin qobollem ma wonna nguru hallan kendo kanan kaganna man sabuda naharinte dunan kanan genni agara nahabe ko election ngandanya campagne nyata kanne way surata mi gande be suna fa ko ni genda kita ngo kenyana himbe kallenga na minandi kebirenga an ko bine kenya de an wata kunna du kini ya rangal kallen kebirenga manan kallen kawo kini dinan kanan ko himbe batimo ngana lunganda kebirenga kenga tanga ndingara nge batimo ya ngorno arjanna atta kan tengo alla tindo alla faren tingama anna ko be ken kay
angende ke batimo ke biringa ndungetiki kun qalle musonni mine arjanna ande kebla kempo ho ganda to kama ke ngure heti kilenga bo asugare ya subhanallah on sage kata election wajina kadi himelo campagne ya jamani kananga o mundenda jamani kini hilwaye jamani bani ani ni suti mani jamani lemu qirindi laghya yo jamani kananga o mundi jamani lemu laghya sauda kenga ma jamani ya hilwaye mo be alla dun gonun ka hana gandati alla fare yuma tonunda kisikille yugo no kebrenga kewo sere kisni laga ko tanati a ngeda ngago sere kisni ko tanati a ngeda ngago sere kisni ke mo alla yana hilloyi ke mo kille yana hilloyi kun ku to ni ti kirinda nu kata alla wajun danu tammi ganda wajundi asuga ndey to mun konni asna alla khalle ka konni alla ti alla farenti kebra kello alla yana hilloyi ba la kebra kirinda nan ga boye ogo killi kata himbe kenda kenya na hilloy ginne goro to ko ni igan daro to ma tikede wa kiya to ni al bay'at o am fami besu ma anwa amsal kun Allah wale Allah sallam ati serebe ganda kara nani kobo kacenta kanenga ti akamanya samuye dungonum pakatum pure mata maitatan jahiliya islam be ganda kara nani kacenta kanenga ta kamanin kara anya jahiliyan pure parce que allati المؤمنون بعضهم أولياء بعض مؤمنون إبسني ميا أنكن كرا أن سوندن تسرسي دينان دي دينان كانن كسونتان كنا سغرا مسرسو مكتان كما دينان دي سلام غاننا الله فارس صلى الله أرامبيق بس الله كتشغل غندان كننا iblis ka can kan ngade kan ne nduron da walle abadan kemanya hina kacin tin kan nga ay aronya nan ga kacin da kan ngel kacin kan ngade sere kan nduron da alla kacin kan nga iblis ka can kan ki mo koren kama ntake adi ngamot nar dere kempo tana biango kendi asrunya kilin akan ngol adamare mungi malika nu he jinna nu he angam bangani ngenta kyaade ngenna kyaade nganta ho hodi ay kenta no hodi wango himbedi ambaya akenda ko bayan jota nay ango himbedi ambaya akin kamanenda aya nyanga sabuna ba rilwan kebidenga ho gani kanan kemba ya aye na gamundi dinan kanan kemba ya aye dunan kanan kemba ya aye lahidu timma in kamma agande agodo allai agoda faringa kin sunayi boy na shehu be go Allah to nan baya ada Allah qalu yendo Allah fara qalu yen kamma kebidenga na ken shartunun timmandi na jukunun timmandi kesu ko hamontenga da kiya sabuni alla dun kono angando kungandai awa qawalle ma o ganyana anda timme meda wakati be sharti ni woki aya karna na simandikeya wotan wodangi sahaban gonda awa inyun kinkin alla di farenga alla gar himbe kida a haykede kemme nyaw ko nankata anganda timmandi anganyi meda Allah kon wati mandi
angana gudu yime kanda gudu yime kama o kemo Bismillah. فيقول المخلفون adi wajibi digambali numotini andangani maulamini di badiya junkonunga himinugo madina tatti i mari dambatti bira kewe Allah farengara mundi ma on diga makka on diga umranya ikanu qurayshiya diga mu benugo koni nanti quraysh khana turunki wori dukini yaketa wi kambunu أو غفار مزينة جهينة أشجو كن قبل نواي نجام دي يوم مدينة تتوما إكانو بسم الله شغلتنا أموالنا إتيان نجام دي أوري دوكني سرويا هم بينو دوميرني كناي مام مدينة وهدي كوتانا عندي دوكني كنا كتا أماني ميا atalla faransa gan tempai angane digay go himbe konni yewoti ni o na burunya no sugulade ado dungonu tiya sawno makatara o dabanu mo maga awa jimpintan ni o yijumutunu na kini o karun kunga awa onno kunun inda tangaydi kende alla fare anna kabari gesu mundenya o dangani o mabu kapanga akoti alla nya ho maga Allah di garandi Allah ti yorni ho kandangani ti nenunga kempo ontang isondo munire ti anna ti Allah nya hima anke nta dari mana yegen ko la ina ke ko ni la kombane inni ka goyi na ho Allah kenna ndan no ni atono tabane lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun himbe gantam maga mogobe atoka no tawani angara kwando ko halli kinga bismillah qul ya rasulullah wa fi dangani yalli yem awa yembane sumaya yamliku shay'an kenga honne marana an gundangani awa gilli allah hinumani nan dingena inde allah nya hawa akida ti sereran tatina allah nya hankum ma koy in arada Allah ganda tora lamuru tiangunga wal mandan na lamuru tiangunga awara kallahu ta'ala magri khabiran yingana ya tuhunga ago kungoli agar himbinya aw kentu agor himbinya watu bal Allah ko mella halantu kinni ku kallenga en sero sere obre ngan no ne a hore gesu munde nya tar ban sonnanda tubu nyonya na tubu ndara ke wala ni misadi ndaga mi nya isfar ngan na ay isfar wal israr tar ban so ange mo isfar nya na andu ma dongo julubun kamma ndar ban so Allah faru mutun gendi tawo koy serebe go ngenyene an mutum Allah ya hamma an mutum na gari an kusura junubun ya gari ta ko yan go so ni Allah ana bogo sare ya gani hawo to sa ya Allah ma to ati ya honya he ana boga ya gani gari hawo to sa Allah ma to ya he ana boga ya gani gari bon an go na mun yasa an ko na mu ke ya o ke mo ya di ara hon kabaren kara kun ara golli burenya ti mani sabura iga ngari katanke nga bira ke be gara golli burenya annanya annaya he munde nyida kindi ke ko Allah faring angandar Allah faring ati sondon sire naqaf anti an Allah ya he munda ma anda Allah ya he mundu la wajadullah ghafura Allah ni ya hani ya seren hillaye qur'ana isu mo gonko da an gariti mo sirenga jurubu khoro mo ta Allah farna ka fari gesu munde nyanda aga ndanya Allah ya he
nga anna gamundi alla gar kebe ko ni awalla qindi andan no woni alla faren ka fari kesi munen do sorno kenda de ma aga waran no woni ya en ko ni alla faren daron tawu ibra kingin wajib ngaslam kamma mangar alla faren kallam niya ko magara ko mo sana ay lissa na daro na qorondi anga kinya wakati kebe angun na hene ango tonon kitana ango kharin kitana ay men daw ba ala kesno man ko ni Allah faran daron dawo nanti ayani nagam ponga ko mundo Allah wa anga da daro kebra Allah ni munun nan kita adaron dawo gandam maga Allah ni munun tan kita Allah nya he ko men maga kin neman su ho kore ayam bayra bangandi Allah faran daron dawo gandam maga walla kanyira kundunga kebra ya hay mi ga neman su ho kore anta kita illa maga nema kutuma bismillah bal awaram zanantum adi anku agara himbe ko kempede ko na burundo sugul aro dun ko atilla anku ndajiya nandi farin da sagini ado mu'minanu kata idun gonuma bada wazuyina dhalika ida ke suramma aga sundu mundi nandi keta koni iwi sunya mana inda sagina kadi kyan mina kadi kyan ko waga ma angunda gikke burenya gikke boburenya ngani gikke ya jangka angkunya anya seru ya buha seru yo halakin dengani de jangka angkum pakar laburen Allah farin du kunta kasagene kari sura ikarrani ken gikke burede bismillah wa man ati bismillah adi yemme kinga matundi ya Allah taala bainahuma ali fare malamiya ogu tunganga oda yimbi kuma gabante oda kenteli kun kafirinu dangani walillahi mulku samawati kampatum brakebe Allah garamuna hagunullah lam bangan himinu kumari kapalla faringa igi kibure andi kemu illa garindini ya kahiriya kem pallani aygara isu limanan ka on kama ni su tubunga logo yemaga ka waman lam yu'min kin anga ma tongondi kewrni ramba ba kin qasaga kan tongondi kadi yani komen golle ngana bunu mo diga mel lagarunga Allah wa qilli katatu na ko ena di gollen ta awa bonno tubunda gollen bono mo angana tubi ike walli kana Allah tubu munda de aw tubana munda bismillah walillahi mulku kampatu marande mo Allah dangani ado munyam marande nga dangani Allah o ya ene yemmin dangani agar ya en kanu kenda aw yemmin yangang katana agar yangang katin kanu kenda Allah taala magri ghafuran ghafarana ya amagri hinna ya سيقول المخلف واجب دغمبل نقوتني إذا انطلقتم براكبي أغندا دغا إلى مغانم كتقني مكة دنجري لتأخذوها كل أغنى كلغا كن من خيبرة تمغانم قني مكة parce que براكبي اسلام نغا ساغي بكا هديبيه كم غدي إيجي كندورو إي أوا رحيم لامرو كم مكة aywa kebrenga Allah lay inina iwara khaybara na bure mono aw kiten nga himmenu ga digado Allah farem batti Hudaybiya khaybara khaniman kinni kunye kere yama na sabunya na gamundi Allah gati dumi maga kini lagara kallenga
kebe nga duna na hatay bi kana gono kem pay ken na buru qore anya kem mo godi oro mo onso odga tora umranga o ma ken kita ken ni barajina allati idungi agama ken ni baraje be kina gai ken ni gam ken nan bugo dina yime ay rahime mu o to dunge kallinga kebren ona kaniman kita himme nakara ken naro arjan lo yon goni ken asiri haranga makara lenki wo kanima be kinga nya wala kitene ken to warun kana habi kebren islamu imabun huhud diga barage mundia aya nyankati alla dungi ma ken nguroni worna arjanna kanima biga ndai kembe ga wore adi hukurumbai arno kunyo agandari kadigano na buren gabe ngono dina makai ken ngoktene ken na buren na ba ne khalen ibra haqiqan di imabun hohoya ikuya dunadi ari ku lagara la gaben kita mukhaybur bin sakhir majina ngeen kinga min bani salmata aro zaid bin sabit min bani najjar kwana khaybara aw qaniman taqadi ado kuni jaten tuwanu ne tagandi den tasurna bada mango jaten Allah faran ina tagandi seru benu ganya hudaybiya angini kunga himbe go qur'an ndewo himbe ganda qur'an ndewo ina suqa lembugadi irani anda bugo jabir ibn abdullah aso qur'an ni kemba na mayno Allah faranti ina taqingara ko himbe go qur'an ni kemodi Allah hay gara ko ni gilli gamari aganda ta gawra ke parce que ho kitene Allah ra ko nan ta hokkitene wonan ta kinni goy inda ke mo gi taro woni qaro to gono nattabi'ukum on diga da gabate yuriduna idan gella muren be hotanay de iwa lamurunu in fara'unni Allah ta'ala diga minga Allah gati an gumbe nu ga diga hudaybiya ke kanima nan gunya hoyi iwa munda na ken diga me haraw ime ma keta ira bura ko hindi kita ay man don to goyre wal man ne gamundi ara kanima ntagande amo hokino ko ken gura maniya bismillah qul anwadni dangani an kun konin dogo batunu qala Allah ati Allah ta'ala ra kono ku dangani kemo ko yaadi billo gamari nan don dari aga wotina aga digana wa aga diga yimen bi dina ngurwinde de aga diga yimen Allah sahinyilla kebirenga aga antara do ku batte fasayaquluna anga ne ken ko Allah fare wotinanda bal awara tahsuduna Allah make ko agano go hasida una kanima be go kitene ken sabura agan tamu do kun wari kenyadi to ke ko bal nam tunyani awara an ko kanu ati digambali nugunya inta fami dinanga maganda hutuna ne kembal anati angadi famana na Allah ti kundu aw an gawra diga a honda kinanga de nga Allah ra ko bati idira yimin biti Allah rai idira yimin diga kanille nga ke birenga akira ti ma diga tabani nganga na kengo ina hota nako nganga na kengo ina hota nako kembal Allah baringa ti Allah ti bane kinni sahinya mandenga koy ngamuna hari ai ani kallengo hasa bismillah qul ya rasulullah yang genna di dangani lil mukhallafin amwade di ambali ndangani gilli badi yang gokuya atud'auna akanuida jihadin binya gandai hasida ko hele o qalin Allah timi nga agra famu gunduni wajibi orna akri ila qawmin katta siruya
بأس kunni gajange dungonuya kun gajange mkotenni de orni Kenya يقاتل aga ta ora jihadi ne Kenya Allah gada bas na hotana worni ke da kan pam ko nu worni kullo gajange ngade Banu Hanifa ya mamanko Fars do Rum kahirin gabe nyaw dunadi kina jopande bismillah يقاتلونهم kebir aw kun gajana أو يسلمون walla insilama wa kebir ngani ken worni kata kadi فإن تطيعوا ken ko danga nakini aganda kanan kun nyamuriyem batuna kun gaja يؤتكم الله alla na ku baraje ya ken sire ni وإن تتولوا aganda halla koy koy mogombe a halla koy ken kane يعذبكم alla na yangan kata ken toranten kebe on tawna ken kunga kinye agarani muna hage be tobi kebe nga ken baraje ngada agarani himbe muna hage mogondi diga wolli wana buntalanga bundi kebe nga ken nga kata ngi mogondi be diga yang woni ken takoto bismillah ليس هرج adi junubul liriyenda على الأعمى kinte kama jihadin digambala gundi o wadi digambalinu kebra digambalin suhe hon wono kuma diga mo kebre nga kunsu gari duwari digameni kebra digambalin suhe wala harajun adi junubul liriyemanya على الأعرج jugumun to kama digambala gundi ولا هرج adi junubul liriyenda المريض aw watunte kama ngama diga jihadin nga ومن aha kunnan togono on dara kuma aw aya banindi idha ma nasahu inni non qurandi alladhi farenda amma idiga nan gun togo debendi an gunda nya karayindo bonondindendo kibare bur sankenga aywa kebidenga an hikitanade nan non qurandi aha na anjunu bum e o kuy mega to wede ke watte wa kem palle ke wi mewono alla watu ki gantinke el kebri ngono kebrenga himbe de bonno de bendi awana ken surondi awana soge be mu awana heriyana kella kawara nan to sikki diganum kanunga aga wi qammo koni basin dagama o kebrenga na ya koy ihono ana kiye dabar idza ma nasa ngange madiga allu zurantenni ange dan kallenya bonu ndenga dale kebrenga allu zuranta ke mbotem pakade aw ke mo godi kori bi kahana ay wanna gamundi hon tammaga anga wa mo sroni tikebeya bo ken kori kawa kanuni bas ayan da kan akoni wala alal ladina la yajiduna ma ayan da koni hon tammaga ango dinde silahanga na yiga digana sit hon tammaga yiganden tammaga min hon tammaga an mo goni non kin santen har banda ma gam balle amma sere kita himbe ga wa mutun himbe ga wa musakana aw ken ngeen ko nga hané basa likki ñeni ngal likki ka hulike amna gulle nga daday wa ka kesu kani an gamundi awa konnu ngama juntalli konnu ngana juntalli debenga kebenga wajibi be su kamanni nyonto hinkinten binta kendi watuntan binta di jugumuyen binta di murugunten binta di komen binta di yagaren binta di kebirenga besu koni wisse ko nyana kendi angoro himbi am kenda bar bismillah wa ma nadi yembe agara allah batunu adi fare allah o kellonni arjanna ngorunni wala ko ngorunu asanga sunda yutungure adi yembe aga halla ko yalla di farenga allah o ke nyangang kadana ken torandinni
لقد رضي to الله wallahi Allah ta'ala dunge عن المؤمنين baka tungunda magandini birambe iwanki mualamin qawli maunu awandi gamuni yitte mure فعلم ما yitte ki yitte anyinonga Allah fa ndi kiyenya na to khalifa hanandi kiyenya na to birambe khalifa hillaningari Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umaru ra mugu nanti serumo to ko diga na sallino ira nonya dagarai Umaru tina ra kewara ibrara kewalla Umaru tina kutu ira kutu bakar radiyallahu anhum ajma'in بسم الله فعلم ما أتى الله تعالى رهونتو في قلوبهم كينغا وأن كامن بايع نيانو كسون مندي نانتي تيماي بيغا ويما تومو بيغا ويما الله واتو فأنزل السكينة الله تعالى يانا ما هو ينقندي عليهم أو إكما وأثابهم أيان نجاوندي أو ذي الحجة يادي الله فارس أجري مدينة na muharram kutenyano ke bala diga khaybara muharram kutendi hijiran sene nyerundi bismillah wa thabahum Allah ta'ala ra'itwa ti wasayya wasay bi gantinta kinya haykeya war aya bi qarasisa nigamul kyanya ka kane ka karangindi aw qarna kane kyan kone ti Allah da ma hawyin kiniya ni tuga wasay tindeya kinni maniya na khaybara wasayin kiniya wa maghanima kaseera ya'khudunaha aro qanima gabe worni kelliga kebrenga kyan yanka kyan sami yanka ndeni me qarangindi bani ga hodo ko dina ntagandari ki wotu de kundi بسم الله وأثابهم الله تعالى ربراجي وسيا كنتين تنتغني ومغانم ادو قنيم نيا كون غبي غبني ان كل خيبر الله تعالى مغري نندانيا امغري جم نندانيا وعدكم الله الاسلام الله ران كنينا قنيم كترنوا غبي غبني او كن سورغنا غلي وسي هله فعجل هذه قال الله يغرا خيبر قلك كينمني اغدغني كيم قولاني هوتايغا هنا بلا كودنغا بيون حله كينا جوباندي وكفى ايدي الناس الله يانا سرون كيتن تيجي انكم مغا يهوديانو الى هيري غبن دبر الله فارن قنما صلى الله عليه وسلم وكفى ايدي الناس انكم كاهرون نهيرين غبن دبري الله فارن قنما اقن كندي نلومتو تهلو وكف ايدي الناس عنكم يهوديانو نا بسم الله علي صحابانو نيغاندن كينيا اتاو اون غرم بينيا غبوندي nga gide mutu birenyen awa wala kama na yon kolankara gide malakite كف ايدي الناس عنكم مكه ira honsu ya Allah farin na herin ya tiwa jambana ka fa'idin nas ankum munahirin isa gande baka kurenga tabane he tahillo yo gemme nan gemadi wondi kharaga du mugondi agana herin yana kari o saga de senda mode bismillah ado ko sabona ke qanima taynaya ta ko man jaqore tunda Allah gati ngaga de mana ke birenga kadiga kewono ke birenga inda ketu ina tutawota ja o Allah de mandindi
ويهديكم aja Allah taala nan kun kanda killeya ken kille telemundenni وأخرى ado qanima tananuma لم تقدروا an kummanni aga mallani kun kam mahina de hotanno halle awa kurenga be nano himbe gati arabu ya romin ngono faris ngono kentana قد هات الله تعالى غورغري تا سوكا همانتنغا نانتا ورني انكم بوي واو نيانا وكان الله كن ما بلاغري دي اما قراها كرندا بس الله مغري لا نيانا وسوكا همانتنغا كبل كيكو دانغا ikunga mogobe ado kuga mogobe aywa Allah koni ya honi hinga na himbe ko awanya na ada maram ma ko ni tuagundi ikullan takatana ku abadan ingabiya intuintiya gajangendi imogosrontiya nga Allah ga tawnyana wonyana de wa kanya خيبرا تابورا قنواني عرب مدينة ثلاثة موصل يهوديا نيون يحمي منيا ina Allah faren kurel diga ado sahaba nun kuru iga bugun madina nan diga makka tora umra kede khaybaran kondi gullenge mun maniya o diga na Allah faren kuren mutum madina ado sahaba nun kure o yisutu kyan yi hammi paske kana dhannu sa'id fihim alla yarji'u ila ahlihim abadan Allah ra kun mawdu hagar la be gani maga ga sabati maga kengen in taka sagene khari sebe nuru kenanga ankara angana diga andu kini kuma in taka sagene khari kyanyi maga wallahi duwan kunda Allah farin naga on tanga jalle made mana ken ka bane fal yakun amma asage ngan kun gollin nanya akoni gamari o kwa akore mutu aron mu kubenu wa keno kamayro o yi kore su o yi sunya komi kyani hagarlanga ila kona sank interni wa keda gasmi hukumi a kuntar ne gari wa nguntra gari kin kan ga woni khaybara ya ma kyani sawiya Allah farin gari a gari kan ma asabu ni gari Allah farin bonan diga kasan ne kutenya di hijiran sinin yerundi Allah farin la da kase andai da kurenya aw sogoban dukku o islama un sank anda salde khir kanne mu aw deben to kon aw islam deben aga nawi aworni wurondi amam misri kanne mu wurondi la hajiri amam misri kanne mu kewda yille ngana kare aw bamini kama kinya lada illen kare Allah fare makannemu amma misire kannemu ewa aseti kama khaybaran ko mugu iri kandu yi kutundi honu kutundi honu mani go labo be de barna ko kedo na magilen sidai wa yana gitire min kutundi kina o yerni parce que na ko kore yawno iga bugu iga Allah fare ngari wurlono iti Muhammadu ro kure i wurlono Allah fare ngara kengari Allah fare nda Allah akbar da khaybara guruje o kunda yanka an kambiranga anyi la karam ommuno basawran gongo
ukunda irina na kani orango ngode angama dume kimbira ukunda ra kono yillan karama ko masudo khaybara salamata wa koni bullaki wa atoga dia khaybara odo allah fare nge haba tugune to gonti amir ke yugo sage ani jaman wada halle aw sugunutiya awotini sugendi والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وثبت الأقدام إلا قينا وأنزل سكينة علينا أودين كنا تعلي الله فسمون داغم بالي وكما يكندني وما يصدق بونني وما يصلي وما يجكبونني Allah o makaram pasamunta wondi de har saho ka ho maga gajallanya ni o tanu sabatindi o do konnu ngana jëm ma hay anna maga hawo nyankande o sondo mundi har sanna ke nyoda salma dawdini jalla farenti ko kallin ge mbawatu ne tingi amiru ya kanneni ati arna ya hammaga sahaban jalla fare parce que watu ke men koni Allah fare ngadi arna ya hamma ken ko tan ken da kenan ila ken ko sa umaruti ati Allah fare anda ken ko salimata anna gamuna ne amiru tuma bo wori hina sigo wona medda amunditi me yani aquma gara sagane kara akaw ke mo godi wucine bane ila shahida nga shahida wunya kamo ken noko marhabu ni wa khaybaran ko nyugo sage nyugo ka hagille wa ma qirinda bate akasu wa te khaybaran ko ngatu ngali marhabu ya gajanyo kenyi mewi du mundu nunke ka hange ndariga aw qarni mawtu ni to sak silah ngeni yugo sagi nyei wanda gajange mure baga ngam oto mo suru gajange nganda koto nke kem paten ngiri watinga mo himbi yana kem patinga to ati kinga nyange hawa tugune ke anuru abuna gemu akada jari ati khaybaran ko kange amiru tu gajange nganda koto serenga worno himberi nambu nga worno kemini mo baka ira mekita golle lagaru ikkatu londa mesori marhabu kaha adiga kenu nke habatune akoro den nogondi amakita wayna kaha nyina mege mo tabe igama mekita woni tikadera mesori bo ken tanya nyana keta hokono kala yon ga marhabu kallen diga gemun ke hawa tuguna qoroden ni go himbe walla ido la wonna yon ge hawa tugune ka hakebe agara fieku marhabu ya bo marhabu khana kuse bakaka nga asage na ay mekta agemu anyimenga ara nyimen kutu anyime gore atim bawatune to kenyi lemine ke wala ngamini atinge ka bu jamandi nda ni serungo masalan wotini marhabu koni anto amir koni sirani nga golle mbono de basa yimeri yimekare atinge ra kemu wakati kebe atin sunu de likata Allah fare ngandi Allah fare atangu mariya atingo wonu himbe jange hawatu ne golle mbono basa ay me yan to ri me ya Allah farande kona ken kanda ndi hayduru mbugi wure si zanda ni wo masala ke kam ngitu ati kalaba man kala zalika ati himbe ga ken koni aka kam ngara ballahu ajruhu marratayn ati musunu hillan kinne ara lamu ira konnen kari ke musomo kinne
kebe himbe gara kitab masiba yang ara musongo kinne atkem pallani arinke imma ki kata sayyidina aliya ndiga aliya nda ni yaunu ngoy gatinda ndigante ara ko jamandi mingara drapon kini sirei alla ga serebe munda alla farenga munda ay mew alla munda aw alla fare munda atinge diga aliya yaunu nyi aniga nyango mo siri ngalla faren grinden sabura ari kiten sange me kannenga ngara kani wori alla faren agare alla faren da ayya ke munin na lagan yin to hadi ken no qosu aya unun saha ali wa kunni ati ken sire ya unun yi lazimin mo sire ati gilli keta ya unun magari ga khari gilli alla faren ga to handi ke ya unun pillidi ya unun miri ga khari ya unun miri ga khari ene ken kunni adi alla faren da darabon kinai kebe ali ni komai gilla gamari Allah farinda ko morna kin serebe Allah wa kamanin munda farenga kamanin munda akamanin yimo Allah munda aw Allah fare munda kin ali ma ko ton goy himbe aga dura ko tan aya nga saha ala drapo mudu abugo kin na ni marhaba koni akbar islam nun karita ay du ko ni mo ga ke mo worde ali yu khara jabi ali ni adef awa agara agabu marhabu sage isuge gedi ali khara jabi adinke yani serebe mari utri ti jarindal lemme be gani ngo ko mi yitendi gan jarinda qore yitendi gan jarinte serenta muna ke ngari de bahanga nda wori ko nan kala na loddi gani ngabo jarde gama alli ko da wa tingena kunni kebirenga hakke be ga